Infakrukomx għall l-Arċisqof meta ntaqa' l-ewwel darba ma' Annabel. So they do love at first sight. Literally love at first voice, Annabel ħolqot tsunami sħiħ. Però tsunami mhux li jeqret, tsunami li jagħti l-ħajja, tsunami ta' ħajja. Bħall-Arċisqof Pawlu Cremona kienu ħafna dawk li malli ltaqgħu ma' Annabel fetħu qalbhom għaliha. F'da 3 snin ħolqot moviment madwarha. Jiena nistħajjilni qiegħed f'pellegrinaġġ. Hi quddiem u n-nies warajja jiżdiedu jgħixu di l-esperjenza. Annabel hija kalamita. Kull fejn tmur dejjem tiġbed in-nies u l-ħbieb. Din hija eżatt esperjenza bħalma jirrakkuntaw in-nies li jkunu ġew wara li marru jgħinu f'xi pajjiż fqir jgħidulek mhux jiena għejnt lilhom, imma huma għenu lili u jien l-istess hekk inħossni. Meta inti bdejt titkellem fuq Ġesu, kellek dbissima fuq wiċċek speċjali li lili qajjimt li iktar xewqa li nkun naf min huwa u tkellimt fuqu bħala persuna. U jiena dal-persuna rrid inkun naf. Jiena dak l-iktar għamilt li effett. Wow! Annabel simbolu favur il-ħajja. U nixtieq onestament li għandi l-fidi illi għandha hi. Etla Annabel, etla inti fil-ktib qed irrid ngħix, etla bħalissa qed tagħti ħajja l ħafna nies. Għax bħalissa qed nistajlek power station tal-imħabba. Tiġġiela l-imħabba kollha. Dawk it-telefonati ma proset vera God bless you. Matul din is-sena, Annabel ingħatat l-award tal-Gift of Life għall-impenn tagħha favur il-ħajja. Of course, most of us, at least myself, I can speak for myself, hadn't known Annabel before Peppi produced the Charabang about Annabel. And listening to Annabel and the episodes she recounted in the Charabang program, I think made us cry, made us reflect, made us admire, made us appreciate. And I think it is a privilege for me to be here this evening to give this award to Annabel. Annabel, with her life, with her courage, with her determination, with her hope, has shown what being really means. We are really grateful to the Lord for this gift of life, for this gift of being. L-eżerċizzju kollha li smajt f'ħajti ma ħallewx marka fija daqs dik il-mument ta' ftit sekondi meta kelmitni Annabel. U ngħidlek itlob għalina. Inwedek.